Kulungileke ngithe sindebeleni sethu namhla grade 4 siyabala Inzwisiso isihloko sithi Erenkini. U-R kasilayi esindebeleni kodwa nxa kuyindawo siyamfaka. Ngicela nxa ngingakakutshela ukuthi unmute unmute, don't, I'll tell you. Silalele nini khonapho. Ngizakutshela ukuthi unmute. Nxa sesifunda singabi lokho sisenza izinto ezizasenza siphume esifundweni. Asihlale nini? Silalele. Ngizabala Inzwisiso indatshana suke lapho ke sesiphendula imibuzo. Angisoze njengoba njalo angithumeli lapha embale khona. Uma ufuna ukuzwa ukuthi kuthiwani usukhohliwe, hamba ku link uzathunyelwa i-video uyeyilalela ubone sihlezi kanje ubusuphendula ke imibuzo. Erenkini asilalele nini kulamabala esizahlangana lawo ekubaleni kwethu. Isiphithiphithi, ngekhefu, emkambo, erenkini. Ngithemba asizanga sayi, mbona yani sayenzani? Siyayikhumbula? Akusayenza. Yayikhuluma ngesiphithiphithi. Ye, sengikhumbule ngiyaxolisa kulo. Le sayenza asibaleni enye ethi ezivela lapha lalapha. Ezivela lapha lalapha. Isiphithiphithi hayi sayenza ezivela lapha lapha. Asiyekeleni erenkini. Kuyafanana nje Inzwisiso akulandaba ukuthi yipi. Mina engufunayo ukuthi uyazwisisa yini uyalalela. Akulandaba ukuthi kubalwe ngaphi kubalweni. Okuqhakathekileyo ukuthi uyazwisisa yini okubaliweyo. Kulungileke amabala siyahlangana lawo. Isixwayiso, ukwenqabela, imvimbi, galula, qukula, sabalala. Ngizabala ngokuphangisa isikhathi sethu sesifuna ukusishiya. Nanzelela imiyane, nanzelela imiyane. Lamuhla umsakazo ukhuphe isixwayiso sokuthi kumele sinanzelele ukuthi imiyane ingaba yingozi kakhulu empilweni zethu. Kuthiwa kulezinye indawo zelizwe ezilemiyane ethwala umkhuhlane woqhuqho. Indawo lezi lezo ezinjengehwange, eBhinga laseKariba. Kuthiwa kuqhakathekile ukuthi labo abavakatshela lezi ndawo banathe imithi yokwenqabela umkhuhlane lo. Kule mithi egcotshwa exotsha imiyane ngoba ilephunga elibi elizondwa yimiyane. Kuleminye njalo efafazwayo ebulala iphinde ixotshe imiyane. Okunye abangakwenza yikugqoka izigqoko ezilemikhono emide ezinjengalezi kuvikela imiyane ukuze bangalunywa yimiyane lokulala bembethe amanethi. Izibonakaliso zomkhuhlane woqhuqho. Izibonakaliso yikungenwa ngumqando,
ukuginqa lokutshaywa likhanda elibi kakhulu. Kuthiwa nxa uke wavakatshela kulezi ndawo njalo ulezibonakaliso lezi kumele uyebona abazempilakahle. Ngezinye ingozi, sikhuluma ngengozi ezivela lapha lalapha. Kulengozi yemiyane esithi velela ngavakatshela kubo Wange, kubo Bhinga, kubo Kariba. Kule miyane siyayazi ngesikhiwa siyake sikhulume ngayo. Uhlobo lwemiyane loluyana oluthi lungakuluma uhle ube lomkhuhlane woqhuqho esithi imalaria. Kube lezinye njalo ingozi yokuchapha umfula ugcwele kakhulu laba abahlala emakhaya. Amapholisa akhuphe umbiko othi izihambi zinanzelele sibili ngoba kulezi insuku kuna izulu lemvimbi. Ngenxa yalokhu imifula isigcwele phamu, izifudlana lazo zigcwele phamu. Kuthiwa abantu bananzelele sibili bangachaphi imfula igcwele ngoba bangagalula. Labezimota lamabhasi kuthiwa bahambe ngonanzelelo ngoba eminye imifula ithatha ngitsho lezimota ezinkulu. Amanzi akhona agijima ngolaka langesikhulu isiqubu esiqukula siphinde siqethule ngitsho lamabhasi. Kulezingozi njalo zemgwaqo. Umbiko okhutshwe ngamapholisa uthi kulabantu abali-10 abafele engozini zemigwaqo ngempelaviki. Kuthiwa abali-15 bathwalelwa ezibhedlela ngoba belimele kakubi. Abatshayeli bezimota bakhuthazwe ukuthi batshayele imota ngonanzelelo olukhulu. Kuthiwa ukugijimisa kakhulu imota akufuneki ngitsho lakancane. Amapholisa athe abatshayeli abagijimisa imota kakhulu bafaka impilo zabo lezikazulu engozini. Athe azasabalala kuyo yonke imigwaqo yelizwe ukuze atshayele abatshayeli abephula umthetho. Sibale ngengozi ezintathu. Angitsho? Excuse me. Ingozi yokuqala mbani ongasitshela ukuthi sithenge yani? Esibale ngayo yokuqala. Wethumelwa, mute yourself usitshele. Ngeminyane. Ye. Nje sithingi ngesikhiwa le imiyane eluma abantu kuthiwa kuyini ibizo layo ngesikhiwa? Yebo. Wethumelwa. Anopheles. Ye, ngeyini imiyane yakhona? Anopheles, imiyane eyini? Tawana, unmute yourself. Tawana. Ngeyini? Iminyane Ngeyini? Nicholas, ngeyini? Unmute yourself. Ngengumama. Kule miyane ngumama. Nicholas, ngeyini? Asizwa Nicholas. Ngeyini limiyane luma abantu bagule? Uriel, unmute yourself. Uriel. iminyane eyintombazane.
Uriel. Wayibona lapha imiyane eyintombazana wena. Eyinkazana. Akula miyane. Akula miyane othi inkazana. Hayi akukho lo. Ngeyini? Ngeyini imiyane? Elesi Ngeyini? Sithi ngeyini? Boyithumelo akusitsheli. Ngeyini? Ngeyinkazana. Hayi. Akula nyamazana othiwa le inkazana le ngumama le intombazana. Hayi. Luyanda ngeyini? Luyanda? ngengusisi. Ngengusisi. Wena kulosisi esindebeleni. Usisi esindebeleni. Akula nto enjalo. Akula ntombazana. Imiyane kuthiwa sabona miyane oyintombazana. Hayi lila hayi. La kuzwa ngaphi khonokho? Uthi emiyaneni uyathi intombazana. Imiyane. Sithi ngeyini ngenjani le imiyane? Inyamazana phela le injengenyamazana yebo yisibungu. Sithi Sithi ngenjani? Sikazi. Ngenjani? Isikazi. Ngensikazi. Asitsho ukuthi intombazana. Asitsho ukuthi intombazana. Ngensikazi. Okuphikisa ukuthi ensikazi sithi ngokuduna. Ensikazi enduna. Angitsho. Inyamazana siyathi le inyamazana ngensikazi, le inyamazana ngenduna. Abantu yitho esithi ngumama, nguntombazana, ngumfana, ngubaba, ngabantu. Kodwa inyamazana isibungu okungakhulumiyo siyathi kusikazi, siyathi ngokuduna. Esibili ke ingozi sikhulume ngani? Qambe ezimbili. Esibili Vanessa, unmute yourself usitshele. Vanessa. Ingozi yesibili. Boyithumelo ungazi unmute nxa ngingakutshelanga. Ingozi yesibili ke sithenge yani? Mbani oyikhumbulayo? Andile yesibili. Unmute Andile. Ngamanzi. Ukuthini kwamanzi? Kasiphi? Theni ngamanzi? Theni ngamanzi? Andile. Ungenzini? Theni ngamanzi? Yebo Uriel? Unganatha amanzi angcolileyo. Hayi, ngithe sikhulume ngakho la. Ungalalelanga. Ngithe Inzwisiso ngifuna ukubona ukuthi uyalalela yini. Ubungalalelanga. Sitheni ngamanzi? Ingozi yamanzi esikhulume ngayo la namuhla. Sitheni? Mbani okhumbulayo? Hathi sikhulume ngengozi ezintathu. Eyokuqala ngeyokuthi ungalunywa imiyane. Esibili ke Tawani. Unmute Tawana sikuzwa. Abantu bathanda ukungena emfuleni bengelazicathulo. Hayi, anzange ngikubale njalo. Hayi, ufuna into engiyibalileyo belilalele lambali. Zange ngikhulume ngesicathulo. Anzange. Kalilaleli, ngikutsho ukuthi kalilaleli. Ingozi yokuqala ngithi abantu bayalunywa imiyane. Esibili ke siqamba ingozi ezintathu. Esibili ngeyani? Yebo Uriel.
Ungadlalisa amanzi. Ngitsho njalo mbale ngathi kuthiwa ungadlalisa amanzi ingozi. Hayi siyekeleni ukudlala. Brave. Unmute. Utheni ngamanzi? Umfula. Nxa unjani? Nxa unjani umfula? Uthe ingozi ngeyokwenzani umfula nxa unjani? Yebo, Uriel. Umfula ongcolileyo. Lingachaphi imifula egcweleyo. Ngize ngathi lokhu kwenzakala emakhaya. Ngicela silalelane la nxa sikhuluma. Ungachaphi umfula ogcweleyo. Ingozi yesithathu ngitheni? Yesithathu yenzakala ngaphi? Ngeyani? Tanaka, awukakhulumi lutho Tanaka. Ingozi yesithathu Tanaka. Itholakala ngaphi ingozi enye yesithathu? Kusho ukuthi vele belingalalelanga. Lilanda vele ukuzodlala la, kalilaleli. Boyithumele. Ngemigwaqo. Ingozi zemigwaqo. Lapho kwathiwa kuchaywe abantu abangaki ngikhulumile lenani. Ngithi amapholisa athe kulabantu abangaki abafele engozini yomgwaqo. Ngithe bangaki? Boyithumele. 15. Abalishumi abafele engozini zomgwaqo abalishumi lanhlanu bathwalelwa ezibhedlela. Asilaleleni nxa ngikubalwa. Ngalitshela ukuthi buyani la lapho elizabe libhalela khona. Ubhale. Ngiqambe indawo ezingaki ekuthiwe kulomkhuhlane woqhuqho. Zingaki engiziqambileyo? Izwe ezingaki? Ngiqambe zabangaki? Mbani ozikhumbulayo? Andile? Ade ziyithathu. Ade kuthathu. Kuthathu? Khuluma kuhle isiNdebele esiqondileyo. Khuluma kuhle. Ngiqambe indawo ezingaki? Yebo, Uriel. Ngiqambe indawo ezintathu. Ezintathu. Asisiqambeni yiziphi? Nicholas, yiziphi? Nicholas 1. Uthe kungaphi? Nicholas? Yebo, Pali. Asilaleleni Nicholas. Uthe kungaphi Nicholas? Asikuzwa khulumela phezulu. Awuzwakali Nicholas, vula ivolume yevideo yakho. Brave. Kariba. Vanessa. Esibili. Vanessa. Unmute Vanessa ukhulume. Tebse Kariba. Esibili ngaphi Vanessa? Awulalelanga ngithi? Nicholas, esibili Nicholas. Asikuzwa Nicholas, vula ivolume yakho awuzwakali.
Ivuli. Ngaphi? Andile? Ebinga. Ebinga. Tawana? Tawana? Ewange. Yes. Ewange. Yizo indawo lapha esikhulume khona. Njengoba ngitshilo ngizalithumela imbuzo yenzwisiso. Angilithumeli ngoba bengibala belilaleli. Ma ungasakhumbuli ubuyele kulink uzwe ingxoxo yona le besilayo. Uphendula ke imibuzo. Okwakhathesi isifundo sethu siyaphela lapha. Sengisiya kubo grade 3. Bye. Asisela esinye Andile asisela esinye isifundo.